This is Radio Sabah calling from J7, North Borneo. As Kadazan, I'm proud to be part of the largest ethnic indigenous group in Sabah, Malaysia or Borneo. It is my moral obligation to share with you the history and the origin and the legacy of our people so that our new generation can understand that our identity is known by God, given by God. We thank God for this time and season. Hear our story. Atagak no po okoy tutunan o atagak no Diyos. Atagak no po bos o kadazan nga atagak no gi okoy tutunan toko sa bagi no bangsa o kadazan. Tauo kupoh o tuhun, hadao kupoh o tuang, tauo kuho kadazan, Hadao kuo kobion, tauo kuo tanga, hadao kuo tombingon. patudungo kudo osogit, poigomo kudo osowi, patudungo kudo avakas, poigomo kudo ohigkang, patudungo kudo apandai, poigomo kudo oiho ka. Osih kutinau, aha kuhina daw, suvai monondogia, suvai monondogitu ka. Ovai soko otonusoh mangkavazan do tohumpung, sovo kupoh bo itih
ki o kupo bokyoy misangod dati tovi mi bangkay dati tow tuy ka. I bos to Angilis pinadahin ingka o kongo daw. Let us make man. Let us create people. Let us make the Kadazan race. Let us create the Kobion race. Let us make the Tanga race. Let us create the Tombingon race. Let there be cold. Let us have something cooling. Let there be strength. Let us have resilience. I am anxious of the creation. I worry about the people. Some of them are grumbling. A lot of them are complaining. I am going to forge their head. I shall be molding their cranium. Let me think carefully of this. Let me ponder deeply on this. Otherwise, later they will fight amongst themselves, or else they will go to war in the future. Tabinay ko nga iti na po nga inait do kumuhay nga do to ko. Tay ko voko no boss do. Bohizan ka. Nga izo no po sa bagi do tun Kristiyan ang bisop nga magintong zo iti sa bagi do. O kon ko inait do bohizan no po nga iso i susuzan. Di no toy mo te kiminangan di o patuno mantad do sakag utakyaki toko do mohoingon toko do aug yakoy ho menuat o tuhun de po pagului. Our people Kadazan do not have letters. They don't know how to write. So they handed down all the poem, rhythm, as well as onuno po ikamuzon do itayhan omnayhan di ho pinotun mantad ako mohingan ngavi. Omiti na po kakikitanay ko iti inay iti nga miyaga ko'y tukadan di ho do manong kibos maminamahunggung kamay di prophetically mention. Sunung ipamah do au naihaan tay kono gonop o kapoyhan iti nga so kuang-kuang do kiva do minamangun do tawanam tana iminono do tuhun. Tau kupo tuhun hadau kupo tuang ka. Tuang na politi nga Kadazan tanga bos tahom do tuhun lagi. So mitahos ba iti. Tau kupo tuhun hadau kupo tuang. Tuang na politi nga bos do tanga do tahom do tuhun lagi. Kada itong English, let us make man, let us create people. Tau kuo Kadazan, hadao kuo tanga. Let us make the Kadazan race. Let us create the Kobion race. Jadi, kiva may nang hidi-inait di binos doka tuhun tanga tombingon tuhun na Kadazan Kobion ka. Kobion no politi nga bos tahom no mitahos do sinonim siyo ko do bos do Kadazan nga Kobion tanga no politi nga iso mantad di bangsa puh do tuhun daid saba kagumuan na po do tuhun tanga nga magigizon daid posoyhi do uvang do pinampang putatan papar. Dadi izo na politi nga songhun tuhun tanga.
do pinampang. Sundungi pemah do ziakih kuna pengatuhun sina. Uang alung kamay di nga. Zina kuna pengatuhun na tanga. Kadazan do pinampang. Dadi bos lihat na po da kadazan ni ginunoh. Do toko nga bos do lihat do tanga. Kaya. Iti ababay no diti, I'm speaking and talking in tanga language. Iti na iginuno do bos di sandad do Soviet tinaw do tuhun na kadazan. Kabobosok do tuhun na papar kadazan nga tanga nogi. Tuhun naman tad putatan magigizan na putatan nga tanga nogi. Ingka na hay di timimpunon ni. Na iti na kayhan nagitotoko do. Iti na pamasok bos do kadazan ng tanga kaditi nga. O koniko tinodo di taon sa ibu sisam nga to sa on na mga podam tahu kiwa ni mo bos do. Iti na po bos kumuson do kadazan tanga kobiyon tombingon iti nga minantodo di untuk di tongotiagak Huguan Sio Donald Stephen kamay di. Okon, iti na po innight iti nga natusan taon na iti. Piaait pinuhugong do mahoingon toko, takyaki do toko, pinatun kumina do bubahizan. Kiva do komuson tayhan di ho do kiva do kinaingan. Nga auzi ho kayo isay kapuso kinaingan. Na toko sa bagitong Christian by nom na kayon toko kiva na minamang no tawa ng tana. Kadazan na po nga kinoingan. Tu iinay bos di kasudong do bos do ngan na pinabos sa Bible do Elohim. Teko Yahweh kamay di. Kinoingan iminamang no tawa ng tana. Kaya? Binos iti day inait do too kupo o tuang hadaw kupo o tuang teko tuhun too kuo kadazan hadaw kuo tanga kadazan o tanga no panga okon ko bos dominanto do kaisan ko basanan kadazan teko di Huguan Sio Donald Stephen na papisampu do tuhun do mamagun tuhun do tindal okon iti na pa nga paguhuy do nasusuh ihuguan siyo Donald Stephen kivan no diti inait iti kamusong kadazan bos do kadazan ngan na kadazan ngan do tombingon tay katangan iti nga no todo dayho na haydi pinotun no natusan taon. Sa ibu sisam ngatus, sa ibu vaho ngatus. Kiva di songhun tuhun bolitis. Owen Ruta. Ihimoton duminadi do upisol. Doi pipia uvang, do pinampang. Minunuat isi do doy buk daw. Kotob. Kapudam tahong ngopod kang kudadi do. Ina po ituhun di sangingizon do kakadazan do miyaga kay pinampang nga mamungan si hodotun kadazan ka. Sinuatan ni hadit taon sa ibu sisam ngatus duvo nga podam sisam. Duvo nga podam himo. Paguhuy no ko sa himbaw bos tay kolodio do kadazan do taon sa ibu sisam ngatus onom ngopod. Binasuat no DHI sabab inang inongo deha do ina pay tuhon nga vi de sa ngizon de uvang do pinampang papar putatan nga kadiho izikoy na pangatun kadazan ka. Nga ina pay tuhon nga vi de sokid de duhuvan nga ituhon do malazu ituhon nga vi do badjaw mamungan de do tuhon do dusun mantada ko dusunan tu bos na po do dusun nga nohos mantat bos to malazu dusun na panga kebun ka orchard ka English. Dadi hobi apat ngopod bagya bangsa do tinaw teko tribe
Dahil ko suku kamay di dahil dahil Sabah. Dadi audi ziho kanu magiho dahil ko susa ziho na mangait do isay tombenua, isay kuijaw, tuhun na bundu, tuhun na murut, tuhun na lundayo, tuhun na tagol, tuhun na timogon, tuhun na orang sungai, tuhun na tangara, tuhun tanga. Dadi mangay na po di Ziho na po di tinga mantad nga do kabun ka. Mantad do dusun-dusun. Dadi onu no di nga di huguan di pipi huguan do dai kadazan hay di paguhoy ang kadiho do izo to ko iti sa bagi na bangsa. Tay mo di ho nga do dusun. Ingan di pinatak do tuhun ang gilis. Ingan di pinatak do tuhun do malazo. Iminamungan di do mantad dusun nga witikam. Bayno na po di nga kiva di do punganan do bangsa do dusun kadivagu. Nga kadazan na po nga akon ko pinatak do tuhun malazo. Kadazan na po nga akon ko pinunganan tekananu mantad do tuhun ang gilis nga kadazan teko tanga teko biyon teko tombingon kanda po di tinga ipos di pinotun mantad yak-yaki to ko ingan di pinatak do mohoingon ino bubuhizan teko sarman kamay di do tondu pinopo tungkus iti binos to kobiyon ka tanga ka kadazan ka tombingon ka tuo kupo o tuang na po ditinga ino kamazon ko do kadazan tahos do tuhun ahom iti bos tanga na iti ino ko tumazan ko do tuhun na po da kadazan tuhun na tanga teko kobiyon tombingon na po ditinga tinodo do kinaingan minamang no tawad ng tana mitina pinaguhungan di ho doy inait di do iti na pangabos do pinatak do kinaingan minamang no tawad ng tana itama tako de surga kuminari takyak iro toko dadi komozon ko na po iti inait iti nga kada tako punso iti bos do kadazan iti gamut iti sandad do kadazan tu lati na po do kadazan nga miaga komozon do tuhun do kabiyon tuhun ipaingizon haid ino susuhaid inapasi ipinasi do kinaingan doy pamugunan do Bonio ipunganan do Sabah itino tamposizo no toko bangsa do toko kano na magibobos dahil bos do kadazan tu bos no pamati nga kay tutunan do iso-iso bangsa kay tutunan do iso-iso bangsa may garago tu kokikita na do sina no auzo mo bos kadazan at tanto na do muso ko do tun sina zo kina nga nung kabos na po dahil bos do kadazan tutulus aiso di do piduvan na ginavo no do iti na pangato na kadazan kain tutun tutulus do katutun ko do izo na pangaton kadazan mantad di binos ko nung maboros so dahil boros do dusun nga kain tutunan no di dadot yoko na po di nga tulon do dusun kamay diri engkak ya teka bos do rungus teka murut kamay ni nung boso da ang gilis mo siti puwak teko puwak to buko kano ka din mo boso tuhun na pading tinga tuhun ang gilis tuhun American pati kamantada England kamay di tu bos na po nga boso kay tutunan ngano ay tom no tabuko miaga do sina ako zuzufo ko boboso ang gilis at tanto no do kayo ko do tuhun na pading akon ko tuhun do tapuak nga koy-hoy si do mabos do ang gilis. Kadi pa yung kadi bago. Nga no koy to ko do ang gilis no po. Gamut no po nga mantado England. Mantado UK. Kaya?
O mingkana dito ko, paing kuha di tuhun katutun na tuhun kadazan. So tangkop no dia o tuhun na kadazan no bahin no. May karagay diti, napadanto no Thailand. Mohoing ko, kamohoingan nga vi. O gumu i pinsan, kamusta na cousin nga pinagay, tangawalis tagay na kotongkop, kibadi na dati tuhun no England. Kiva di paingizon do Amerika. Kiva nagi di tanak dia bangku nakasavo. Nasavo do tuhun Jerman. Ang paingizon do Jerman. Kita na dadi tuhun Jerman nga vi. Kiva nagi di dia mamay ko. Mega di nakasavo do tuhun Australia. Nakaizon do Australia do babay no. Sundungi pa ma. Do isidoh na po nga isonguhun mantad di di minonodo do koisan ko basanan do kadazan teko KCA Kadazan Dusun Cultural Association do bay na isilo isonghun man tadi imamay ko sondi napadan na dito ni sila paingizon din Australia. Kongo kumatoy po nga na the Magnificent Seven nga may di. Ziyaha na Imamay ko Datu Richard Wong Manning. Tuhun do kadazan tanga mantad kampung dagay, kampung pinapakondis. Nakoizon na di siya. Tu Magnificent Seven na po di nga. Ziyoho na minonuidong do koisan di pinapoligisto kamay di ipunganan do koisan ko basanan kadazan nga baynor pa di nga koisan ko basanan do kadazan dusun kamay di KCA KDCA Datu Richard Wong Manning nagizi gundohing Datu Justin Stimol tuhun sa di nga sangingizon no di nga bigay suang na pagun dayho siya Australia. Bishop Joe Sear, teka Professor Laudin, mantan kampung pinapang, napadanzo na di Thailand. Son tongkop toko, nga kada toko hivay magawit toko basanan, do bangsa toko, kada hivay toko do manokibos. O gumuo sandad, gunon toko bay no, kamusta no media sosial, WhatsApp, YouTube, Telegram. Hobi ovay toko do magi sampu, magi bobos. O miti no, kada hivay toko sunungi pamado, nakasawo no ito ko, kita nak toko do okon ko do di ko kadazan do atus piatus nga so kukuang do mengajal teko mengia toko di do papayo do iti bos toko di manampasi mo do tamay mo do kayo toko na pang iso bangsa itinodo teko tino kamay too hadao do kinaingan. This is Radio Sabah calling from J7, North Borneo. Tanya dito suganggong sa ugiang ay gompoton kuno. Tanya dito suganggong sa ugiang ay gompoton kuno. Ada pagahong doto untiso salapa mati sumalakon. Ada pagahong doto untiso salapa mati guys sumalakon.
Let us make man. Let us create people. Let us make the Kadazan race. Let us create the Kobion race. Let us make the Tanga race. Let us create the Tombingon race. This is the so-called poem or innate by our ancestors to explain, to tell us the existence of one of the most magnificent race in the world, which is the race of the Kadazan. The race of Kobion is a synonymous word of Kadazan. And the tribe of Tanga or the Tombingon race. Tanga is one of the 40 tribes in the island of Borneo, the third largest island in the world. And this race has existed hundreds of years ago. This word, or perhaps thousands of years ago, God created man. And in the Kadazan world, they call it as the Kadazan, means the people of the land, the people who exist, the aborigines they call it. The man, the humanoids, Homo sapiens of Borneo, which is the Kadazan and the Tanga. So I am a Kadazan, I speak my Kadazan language, my mother tongue of Tanga from Penampang, from Sabah, one of the province in Malaysia, formerly under the British colonizations, but became independent through the Federation of Malaysia, one of the equal partners of the Federation of Malaysia. So I'm a Malaysian, yes, I'm proud to be, but I'm also a Kadazan. So this is the innate that been mentioned. One of the most profound legal identity and documents that when it was written, it became a source of archive and historical information about the existence of the word Kadazan and Tanga and Kobion and Tombingon race, which nowadays the new generations who don't understand the real history background thought that we are the Dusun people. The Dusun is the Malay word being created by the Mohammedan when they enter and bring even foreigners, and they began to ask, who are these people who came from the hillside? And the Malay, Bajau and Brunei call them orang-orang Dusun, or the people of the orchard, kebun. Dusun is a Malay term for orchard, people living in the hill. But in Penampang, Putatan, Kinarut, and Papar, most of the people are living by the riverside. They don't live in the hills. And they told them that we are the Kadazan, we are the Tanga people, we are the Kobion people, we are the Tombingon people. We don't live in the hill, so we are not, don't ever call us Dusuns. Because Kadazan word has been handed down by our ancestors. The word Dusun is a name that was given by the Malay Brunei, the Sultan Sultan of Brunei, who once ruled some part of Borneo. And when they communicated with the English people or the Spanish people or even the American people who came to Malaysia, to Sabah, and they said, these are the people from the orchard, Dari Dusun, because we have many races, 40 of them,
the Tanga, the Kujau, the Tambanuo race, the Timogon race, the Tagore race, the many races, even the Rungus. There are just so many races. That is why they just say, these are the people from the hillside. These are the people from Dusun in Malaysia, Malay language, Dusun. But we are not from the hillside. My parents was born in a plain nearby river of Penampang, which is the river from Putatan to river of Penampang. So we did not live in the hills, but we just identify ourselves as the Tanga or Kadazan or Kobion or Tombingon. So I hope this is one of the most certain information of history that I want to correct some of the books written on the history of our people. Kotahuadan, or thank you. Tabi babasan, or peace, or shalom. God bless you.